I'm here. I'm here. You know what I'm saying? Phathele yena. Ngimphathele untanga izangapha sisi. Yeah. Manet la bengime khona. Zwakala choose. Afethu ngiphathele untanga ngayi ukuthi at least azikhulumele nethi kancane naye abe grand. Angithola mic yakhe sese grand jam ne. Alright, asipanise le yamo zaloku shintana naye. Boom. Hey, y'all, come look at this. Hello, njani? Look at this dude. Siyabona njani? Nami ngiyaphila. Aish, nangu okay, bathi siku-interview manje. Okay, manje ku-interview nami ngingazi ukuthi okay namhlanje amantombazana azoba khona yabo. Okay, mina ngingasho ukuthi igama lami uBasela. Nami ngomjida ongathi uyaphanda la ekhasi akana next bed yabo. Yeah, so njengoba basho nabo ukuthi okay khona na intombazana nayo ezithandela ama-out. Nami ngi-out vele yabo. Ngiyakwazi ukuthi ngiphande the way kumele ngiphande ngakhona but ukuthi ngingakwazi ukuthi ngingene straight ku-relationship mhlambe wena busonabo abantunyana labo ngathi mhlambe bayakwazi ukuthi bona uhlezi unabo eduze because mina ngikhona ukuthi ngingakwazi ukuhlala nentombazane eduze kwamanje because ngingumuntu obhizi kakhulu yabo.